Dakle, konačno smo na jednoj dugo čekajnoj izložbi mog prijatelja Ranka Vukelića, vrlo neobičnog čoveka koji kao da je izmakao na nekom nebeskom satelitu u stratosferu i sa tih daljina posmatra svet gde se vide objekti, gde se vide sećanja, gde se osjećaju damari, šum reke, tragovi starina, potpuno bez ljudi, ali sa njihovim prisustvom u nekom svemogućem oku koje gleda sa neba na svet oko nas, na planeti Zemlji. Vrednost Vukelićevih slika nije u uobičajenom pronalaženju detalja i otkrivanju smisla. Smisao svake slike koju vidimo ovde jeste u postojanju, osjećanju prisustva jednog sveta koji je svud oko nas, u kome ostavljamo i mi sami tragove našeg postojanja i u kome priroda priča sama o sebi u svim segmentima, tako da čovjek kad posmatra njegove slike, ja poneki put osjetim ukus mora, šum vetra, vodu koja se sliva niz bokove čamaca. Vidim biljni svet koji kao da niče iz te iste vode iz koje se ne vidi tvorac, nego se vidi jedna istina koja zbunjuje, koja čoveka poneki put i zastraši onim što smo mislili da mi znamo o svetu, a ne znamo, jer nikad se nismo suočili sa svetom objektivnim koji ne remeti ni zvuk sirena i savremenog ritma života, ni govor ljudi, ni topot konja, zvuk motora, samo jedna veličanstvena tišina koja u ljudima stvara uzbuđenje i smisao postojanja. Okružen svim ovim slikama, ja se osjećam istovremeno u jednom uzbudljivom, ali zastrašujućem svetu koji je bio pre nas, koji će biti posle nas u dalekim prošlim vremenima i u dalekim budućim vremenima. Ovde nema ljudi, ovde samo postoji oko koje gleda tragove postojanja ljudi, tragove moći prirode, žubor vode, šum talasa, nalet vetrova, i svaka slika za sebe priča o tajnama zemlje koja je svuda oko nas, o atmosferi, mirisima, čulima, svim koji nas obuzimaju do ushićenja ili zastrašuju. Čudnovata izložba koja je neponovljiva po originalnosti i ne mogu da se ne vratim u prizemlje svih ovih događaja kad sam prvi put sreo Ranka Vukelića. Čuo sam za njega u Australiji i smatrao, a i on mi je sam rekao da je u početku bio muzičar pa je postao slikar. Kod mene je bilo obratno. Ja sam prvo hteo da budem slikar pa sam postao muzičar. Isto kao što je nepredvidljivo kretanje talasa pod nebeskim olujama, pod zracima sunca, pod kišama, grmljavinama, elektricitetu, šumovima svih vrsta, tako čovjek nikada neće razumeti samog sebe i ostaje da se upita sam da li ove slike zastrašuju, opominju, bude sećanja ili jednostavno mi veoma retko i malo razmišljamo da nismo sami na planeti, iako znamo mnoge stvari koje je naš razum dosegao do sada kroz vekove, ali čovjek se osjeća ništavnim pred veličanstvom prirode u kome ima dosta njegovih tragova u slikama
Ranka Vukelića. Tu su čamci koji su napušteni davno, ne zna se iz kog su vremena, ali se zna da su tragovi života koji je bio prošao ili će tek doći. Ostaci nekih svetova koji su bili ili će biti ili postoje samo u našoj mašti. Prema tome, moram reći da sam ja oduševljen, zbunjen i jednostavno pred velikim znakom pitanja šta je to priroda, šta je to zemlja, šta je vreme, ko smo mi i kakav je naš odnos prema svetu u kome postojimo milenijuma i njegove slike možda će jednog dana ostati samo sećanje na protekle senzacije koje nam je živi svet donosio i koje nam je ostavio kao uspomenu na nešto što se zove život planete.